I ljudi, dobrodošli, dobrodošli ljudi, danas ćemo da igramo na serveru Servcraft, u što me uguram. Znači, ovo je jedan legendarni server koji sam počeo da igram prije 4 godine, znači, ja čekam ponovo da se vratim, da se vratim snimanju i naravno, možda ću još epizoda snimiti, a sada ćemo preći na roleplay. Ovo sjećam se igrao iz Skywars kojeg naravno više nema, ne znam zašto, ali možda će biti, ne znam da će dodati novu neku igru. I kao što vidite, evo ovdje kopamo zlate, rudnik, šta ja znam. Ovako kopamo, družimo se, pričamo, evo ovo je moj stari skin. Ne znam, imamo jedno 4 godine, jedan drug mi ga je, mislim, predložio ili ti ga napravio. Evo vidite, ovo malo izgleda kao iz horror igrica, ne znam što se snima, tako sam čuo, nemam pojma sad tačno šta je. Evo kao što vidite, tako kopamo kamenja, malo ovo sporo, eno nekom je pukla krampa. Onda ovo drveće, opa! Znači ljudi, vuku me relika sjećam se prije 3-4 godine tako snimao sa Skywars, nisam uopšte ništa znao, ništa za snimanja, ali evo. Sada sam malo originalniji i profesionalniji, creepypasta su me više vuklo da snimam, ali eto, odlučio sam da se malo vratim i ovome Minecraftu, jer igra je tako legendarna, mislim mogu ja snimat Fortnite, to ove najnovije igrice GTA, Apex Legends i ove sportske, vidiš kako ovo jezivo stvarno, pogledaj to, PZZ, ako mi se iko obrati, ja sam kao što vidite Scorpius, to mi nickname. I eto ljudi, ja se nadam, ovo je bio uvodni klip, nadam se da će ovo, nadam se da ste uživali, ako jeste like, share, subscribe, naravno ovo svaki put eknem i možda ću snimati još epizoda na ovom legendarnom serveru, tako da vidimo se, pozdrav!